Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi arwahina wa nuri qulubina Sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa khusnul khawatim wa istasqal wamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, sadatil muhtaramin, para alim, para masyayikh, para guru ngaji, asatidz wal ustadzat, mustami'in, mustami'at, rahimana wa rahimakumullah. Kong langkong ajunan semulja Kiai Haji Madrikah mata'anallah bituli hayatihi bisihhatin wa afiyatin. Amin Allahumma. Terus saja para masyayikh senyon sepora abdina ampone kelopai asmana tong setongah namung tanpa ngurangi ta'zim wa takrim abdina dak pada ajunan sataja sesataja nasamoga emuljaaki sareng Allah. Operator, tukang syuting, tukang solawat, tukang wol jual, kabi saya tak bisa nyebut tong setongah kong langkong asatidz wal ustadzat se satu jenah samoga emuljaaki sareng Allah fid darain itunya kong langkong bila peleman da ajunan epon Allah yadkhulunal jannah masuk ke swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Operator bass korangin, efek tambahin, treble tambahin koneki. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah esat malam mangken naptina sarang patajunan sateja bisa bermujalasah nang tepat kak dintoh dalam setong acara tasyakuran nyokore nak potoh nyokore ilmu si ampone kaole setahun benteng nak foto kak dintoh semoga oliyah ilmu senafi' ilmu sebarokah manfaator amanfaateh. Amin Allahumma amin. Dan kula serang para ajunan sateja menang kareng sepo mungkin bada debu dari reng sepo nak engkau labudo nak been rep arep nang kau. Iki napa iki?
manabi orang-orang terdahulu kak dintoh sederi tero abile nenak poto kak dintoh pertanyaan epon dek nak poto kak dito pasti nuansanya kak dito ukhrawi urusan akhirat cuman lambek kak dinto pertanyaan ring sepo mata buduna mim ba'di nak engkau mon mate beun beki pakun nyembah Allah nak engkau mon mate beun bek pakun nabi ka kanjeng nabi nak ni ke orang lambek makanya dengan sepenuh tenaga peras keringat banting tulang kak dito abilai nak poto epa monduk epa sekolah mak letak pada sami reng sep cokop reng sepo sebuduh ni kereng lambek iki napa iki selawatan siap bah malah ada orang ada hah ayo jaga kok ketibian ayo tadi nyoba cekan kok cek sound rekelo Allahumma sholli ala Muhammad pengaji inna tak masuk pola sholawat tuh katerima monggo Allah awon apa as-salatu ala nabi syaikhul liman la syaikhalah orang sebanyak mau sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad syaikhul liman la syaikhalah Siap. Hah? Selawat. Nomor setong ki burun apa? Ada lah. Ayo mulai yuk. Bomon setong ki bur lah ada tambah na boleh. Lenika pak. Cerminan wali moret mon esro kikir kena foto nomor setong beremah ben mata apal beremah ongku nareng sepon nanti biasa arahan Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah biha 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 ya Allah husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sejalan ben Islam ate setiri iman amal sejalan ben Islam selalu takwa ke pangeran selalu takwa ke pangeran sanggup takwa dari pangeran sanggup takwa dari pangeran ya Allah biha ya Rasulullah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
husnil khatimah. Gusti kaula pangeran nyoona tak locot iman. Gusti kaula pangeran nyoona tak locot iman. Sampai terus akhir zaman, sampai terus akhir zaman. Seneng asam pungka pangeran, seneng asam pungka pangeran. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Bian. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama nyokoren nak potoh kalaben oleh ilmu samukah ilmu seka oleh kak ditoh barokah. Amin. Samukah ba ilmunah ilmu senafi' manfaator amanfaate fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para tantretan dan kaula serang para ajunan sateja nak poto kak dito sebagai penyambung estafet dan kaula serang para ajunan sateja. Karena ten kula kelak mator iade kak dito cukup engkau nak setetih reng sepo sebuduh beun cek pada ben sengkok karena beun rap na sengkok nak engkau letak tahu Al-Quran beun setawa Al-Quran engkau letak tahu nga'riyah beun setawa melana reng sepo makin karena ampon dalam tanda petik nyon sepora dari konsep pengetahuan ilmu pengetahuan ampon bek minim pas raki de lembaga pendidikan kangkui nambah pengetahuan eki na bengki. Namun makin para tantretan urusan ilmu kak dintoh ampon banyak etota lebet lenjelen smartphone kak dito telepon pintar makin pun buka kapi internet ampon makin si penting beda kuota tanah ajalan dapat ajalan apaan benemaan lebur ke internet no punten engki mun lamba orang sepo kak dito posang manabi tasbine elang Quran atas yang sal posang mangken mun kun tasbih ben Quran elang tak pate posang mun pon HP elang bener bener kayak gula pengajian makin beda sekorang nih kajet tak bini na sekali hah padahal pun jelas watiflu baina yaday rajulin mun urusan nak foto nih kata neng pasraki kalagean lah ya insyu abad tak umur remok bener pak engki can tapi si budaya lakean meloloh lakean kak itu bagian manajemen kepala sekolah sengator sengajar nak foto kak dinto ustad pasir binian nih ke kepala sekolah tukang cari na ubeng bagian finansial arya realisasi di lapangan ibu. Nah urusan PC nikah pengumuman celik tepelik urusan PC bagi ke kerua elang tom mangkana pong dek binian pak pong tadek binian cek kebele lagi kak dintoh cukup rahasia kita bersama para lelaki mon andi obeng cek beki kapi kabinina mak le tak atokar ki
mon andi 500.000 bagi 250 sabe seleber embian je meli rokok aman mon pas minta ke bendahara atau le rokok mana rokok boleh bener pengalaman berarti sing ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman makin jak salah tafsir Pak dari abilain nak potoh banyak wali murid kak dinto ampun salah persepsi banyak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dak bi ghairi ahlihi fantadrisa sesuatu mulai beki ke benih ahli nah rosak napa tak rosak contoh mangken iman kak diman tempat urusan akhir sanah urusan haflatul imtihan kak ditoh banyak salah tengka ampun urusan abilain nak potoh oke. Urusan ngalem nak potoh demi nak potoh jek lah anak tak kepraben orang mata iya engki cuman kadang-kadang nempataki kak dinto banyak sesalah kapra mun urusan setak penting kadang eka penting setak penting kak dinto eka penting sepenting tak eka penting beluto gini kah contoh urusan karnaval urusan tentenan anak mun urusan tentenan anak ngabi telok 50 numpak odong-odong numpak napa kesa uldowul berempah petok 1,5 juta ketika eta nyaki berempah abin ban mon kapi ereken sekitar 1 juta petok 50 apuh macet larang demi anak sia gini bengki bujuklah anak mau pak tak kepra siapa paan gini bengki engkau alako ketegel ngaria alako ngaria demi siapa penerus saya nak potoh tapi coba asatid wal ustadzat si Aladin yang menjadi bekal empian, si titi khodim empian, pelayan empian, pembantu empian, si titi kot sorok empian, ajarin. Bian ku tukang gebei, tukang manyaman agura. Mare ngak nikah, nge mare beki ke asatid wal ustadzat, iya Latin, penter, patao. Bagaimana kemudian tidak lanjutnya? Sobung. Pas ustadz tah matoro kitab S2 kak disa sulam safina kena foto nah iya sulam safina yena atoraki kebapaan Arya kapi pesena kapesian 6.000 nak setong 13.000 kenapa 6.000 kan tepes safina sulam kesa S2 pas depak kecompon senak foto pak apa nak can ustad pak iya berdeketab kepesian 6.000 pak bermerespon epan pese boleh belutoh mana bika ditoh boleh yakin asaraan hah wasaraanku gidikel pokok ngakopon leni ke pak Lencelen kangkui oleh ilmu barokah makin malarat. Apakah barokah sudah enyah dari muka bumi? Tidak, hatal an barokah pakun bede. Tapi sayang wali nak potoh pontak pate ende lebet lencelen nah ilmu seteti barokah. Ngereng kantang dari awal kita flashback kembali ke pengaturan awal. Bagaimana proses terjadinya nak potoh? Beker-beker pak mun anan cengkal jedernya lagi nak potona ibda binafsik self correction introspeksi diri arah petang anak ya maestro de temor de bere arah petang anak ya maestro de lauk de deje peker pola pengumuman pola waktu sampian bercocok tanam waktu sampian isi ulang waktu sampian menamen mendakarin wa unsa gruah pola
kalau pai bismillah nah pola kalau pai solawat wah munro keburu tak mikir can nggih tolos anan mateka isro dek berek dek temor cong gigirin nyangat nggih gini kapon gestur apaan pun tidak bisa dibohongi kini kapon ma iya yang ku ye kwa audu ila ta'udu bismillah ne kalau pai solawat kalau pai tolos ketika hubungan suami istri walaupun halal laki bini tapi Allah ne kalau pai kanjeng Nabi ne kalau pai maka ada pihak ketiga yang ikut campur serah syaitoni mun pun ada campur tangan setan ceknya laki nak potoh mun anan ngantang nyetan pengumuman mon anan nyetan cek dirnyala aki nak potona karena apaan ben eman cek asaran ben ngocak tibi lah tikel pokok sadar pun Allahumma sholli ala Muhammad ampon mana bika dinto ampon selesai kita fikirkan kita masuk pada fase yang kedua pon apa ibda binafsik yang kedua adalah karena ten kula ampone kalau pain pon kadung tetina poto napa yang harus kita lakukan la yaruddul qada illa du'a mangken embian usah unjuk rasa mangken pian usah semangat kangkui napa kembalikan kepada Allah lake bini pakompak paong gua nangku tidak ada yang tidak mungkin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita benar-benar usaha paungkuan Pak ya Allah betaan apa ad-du'a bil lughatil maduriyah la ba'sah bil lughatil injilizi la ba'sah aduh apa gua nungku jarang ngepan tak pernah doa ki sekali jarang bedawali kadang kita nyaki nak potong pas tahun yang kenyaman nah bangki nyaman nah Maulana Malik Ibrahim panggil nah Baim tanya aki bi kiai nah ketika sudah mau wisuda saya asmana potra nah Baim ikwa nyaman lengkap apa serah ngocak kasih bini siapa le eko le nikah mun pon nggak nikah kan berarti panjat melarat cara doa bener Pak oke kulukun sini serketat ustad nikah cek langsing kata ustad nikah langsing bini kurang ada Pak ruwet mikirin nak foto nembian sebeda sibuk nyitan dari ponolang necan Allahumma sholli ala Muhammad doa aki saya laki ben saya bini pakompak ya Allah nyoon ya Allah nak foto sesoleh ya Allah rap na aba ya Allah nyoon ongku siom deina nak foto na bun embun na nak foto na nak foto na ta esiom sekali kun eman nak foto soalnya kongop songop bener ya Allah mareng mekasen re ya oke nih serai Allahumma sholli ala Muhammad lastare doa ki pas terus tengkanah dalam li talibil ilm beremalan celana kaangkui oleh ilmu si manfaat ilmu si barokah patapaknya bis de kiaina pasra aki cerok panorok empuk cerok panorok tetangkeuna norok wah sekolah tolos ilmu nah eter-ter terok lorong kauning oning barokah tada cerdasah bisa cerdas keng manfaat tada apa napa engki kele lencelen kaangkui teti barokah na ilmu tak elakonin pasraki Pak
jareng makin bulan guru neponakan apa gayain mainan serta pian tak sedekah yang pungi guru yang pun rokok guru nah indra ketegel tetemu ban ustad cong ban ge barokok cong di koma tada iku ceroh barokah elok pengumuman bener ge boneka Pak man arada an yakuna ibnuhu aliman fayanbaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa in lam yakun ibnuhu aliman kana hafiduhu aliman monteroan di anak poto si alim Pak si pinter si cerdas nggih patepak len jelena wa yu'azzimahum aku ngaki wa yukrimahum hormat wa yu'tiyahum syai'a selamat sadekain mun urusan sedekah pas terkep-kepi mun ketamu yan saya bahas pas bab sumu tasihu berpuasalah kita maka kita akan sehat mun namoi ka oreng acarita bab sedekah kini ke kiai cerdasnya mana mun ketamu yan saya kecerita bab puasa bab suhud sih teremah napa bedenah mun ketamu yan mun namoy saya kecerita bab sedekah Allahumma sholli ala Muhammad kini ke sekocak salah tempat bon jadi gila si pertama apa lencelena rumah tada kapil kan berema pengajian hah sok goreng ingki pokok bedenga ingan namun kapolna orang hadir ke pengajian bedempak golongan cetong masuk kopeng kanan keluar kacer so nomor 2 masuk kopeng kanan cekak nih kantokna nih kah bila pun cekak nih kantokna biasa pas ngocak iya lamba urusan sedekah aja lamba iya tak saya bahas bab ilmu jeriah lamba kini kemun cekak nih kantoh kenapa yang diandalkan adalah pengetahuan orang senomor telok hadir ke pengajian masuk kopeng kanan depak kak ditoh kirim ke kak dintok nah bila depak ke kak dintok nah baru kemudian nikah melahirkan ibda binafsik melahirkan self correction introspeksi diri oh iya ya engkau ternyata ki kurang apilai nak foto oh iya ya ternyata engkau ki kurang adu aki nak foto iya ya engkau ki ngaria iya ya engkau ki ngaria yang gini bagi si nomor 4 masuk kopeng ada tak masuk sekali pas si pertama masuk kopeng kanan keluar si kacer si nomor 2 masuk kopeng kanan ki cekak ning yo teken kanto si nomor 3 masuk kopeng kanan depak katoh masuk kanto nah si nomor 4 ada sekali pas melan deki ni kayak pereksanin bi rajin nah apa oleh pengajian tahu ya iku mon bede kak cekan bede nih sekoni isi masuk kopeng kanan keluar kacer bede kak cekan nih koni apa sih pengajian tahu can urusan aku bayi anak iku berarti aku bayi boleh Allahumma sholli ala Muhammad nggih jemaah reng laki ngak gini kah mangkana dimin budereng celeng jebon cerita nih kah cerita nggih jet lebur na bapak nih kamu suruh cerita reng laki celeng ampun umur lebih 35 lebih langkong gak ditopak guntak lempaju akhirnya apa ben anak kak itu sepakat kangkui masuk ke masjid istighosah berdua kangkui nyon cuduh dek nak foto nase celeng gila gini ya Allah ben malam ngaji yasin waqiah ngatamaki pokon nyona cuduh ya Allah dek anak abdina nyoros oleh petongare keluar dari masjid bila keluar dari masjid ken ngake nganggemah sandal kak dito katetekna ternyata apa kayak ular boh apa gelan ya Allah petong hari petong malam ya Allah nyon cudu dan apa toh ya Allah mapa kayak ular ya Allah ya kurang berema ya Allah ada Allah yang akan majadin pas karena kenapa tak tahu kahikmanah ketika oning kahikmanah ternyata bila cocok ular kayak begadok si Alatin sus lama kelamaan ternyata terjadi cinlok cinta lokasi antara suster ben seceleng akhirnya akabin bila akabin oneng kemanfaatah ternyata
luar biasa. Bila pon oning ka hikmah nah pas ngocak si celeng gele, ya Allah manteran cocok olar polek wah. Berarti beda inisiatif masna nambah berarti. Bener Pak? Kini kapon sagu enggu. Angkana semoga berkata pengajian saya hadir saat malam mangken. Saya raja tusa manteran isapora sareng Allah. Amin Allahumma. Saya ruwet manteran palapang ada-adana. Manteran yang parang sabar, amin Allahumma. Saya tak mangki jodoh, semoga cepat mangki jodoh nah. Boh saya tak mangki jodoh Pak, mampian amin kiam bian. Nambah ambian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Setros epon yang kika adin toh. Pasraki patepak cabis pemator dek kiai nah. Kenapa? Li ta'zim wa takrim terhadap teti sanausa ilmu nasakone Pak. Coba bandingkan pendidikan dan pengajaran orang lambek sareng mangken jauh Pak. Orang lambek kak dito pengajaran tak patah kepenting, orang lambek saya kepenting kak dito bepengabdian nak potoh terhadap guru nah. Engki napa engki? Dan ku lagi engak lambak gi sekolah kayak disa madrasah sanawiyah, al madrasatil mutawassithah, madrasah sanawiyah. Depak ngebe kitab ngebe buku keng bi kiai bi ustad. Wah. Be kona ustad kita eseram. Eseram. Rebe waya dan pondok bek ombet lah rombuh. Setia libur tak usah ngaji. Arao. Engki teng lambak kan? Urusan ngak gini kan apa urusan pengajaran tak peti banyak tapi pendidikan kak dito banyak saing kesenau sa oleh ilmu sakoni tapi barokah maka kemudian peleman dek ke lingkungan kak dito bisa manfaat tor bisa manfaaten engki napa engki coba orang-orang kaji-kaji mangker maken kayak sa berkata ngak gini ke Pak Esro mau kitab kadang tak pati oning gak bisa guru-guru ngaji langker. Tapi kemudian peratuh ke masyarakat manfaat tor bisa manfaatnya. Kenapa? Barokah. Duh, makin ada barokah ala kulli hal taninah barokah yang lambe. Sanau saatan ini sekoni kak dito jagung ki bisa masuk ke curung oleh setahun. Mon makin masuk lagi ke curung tak ada bahasa bulan pon angos. Bener. Orang lambek Pak sateja nih yolo aki ke pangeran Pak lebet rukuruh ngaji rukuruh langkeren entara kategal kiai nyono petunjuk kak dito abtina terona mana jagung are pon apa engki le kiai kayak sana usah medem sekone oh are seto mangkat eki nyabe jagung kak disa bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad etepak tombun tak pati raja Pak keng barokah napa tak barokah mangken ada pun tak pati barokah engki napa engki anapa orang pon tak pati kenceng ka barokah urusan pinter cerdas urusan cerdas engki pinter keng tak pati barokah pon sateros epon len semulen gila kini gigi nih jombon pas lakonin dalam kaudian rebenare terutama ngak nih kan ada nak foto nah doa aki insyaallah untuk para asatiz wal ustazat pasaber alatin nak foto di antara mereka gila seilatin nembian oneng kan pon gila reng sepon bismillah nih kelopai solawat kelopai berarti ada pihak ketiga apa serah pasaber ki ustad ki tapi yakin asatiz wal ustadzah ketika kesabaran Anda mendominasi ini yakin di antara mereka yang kemudian dianggap nakal hari ini dianggap cengkal hari ini mungkin suatu saat ketika mereka dapat hidayah Allah mereka sekocak cengkal mereka sekocak nakal mereka sekocak beling salah satu di antara tangan mereka yang kemudian menarik tangan kita ke surganya Allah amin Allahumma tikel pasabar ustadzah tekaros-koros mangken tak anak pagi neka cetak apa pengertian neka
Mon urusan nikah, bu. Engki na pengki. Coba kita kalkulasi, Pak, kalkulasi real dalam kehidupan nyata. Ajunan manabika mekasen ka kota ka disa bede toilet umum. Bedek kasana hunten. Sana apa? 2000. Napa saya tetep? Hah? Bose tetep embian si pas jaba 2000 napa? Depan belakang ocak kasarah muang thai engki etetep napa punten sanapa majer 2000 arke napa tak arke tak arke pas netep nak foto mangken tade kasakanna arkeun ka masih etetep nang toilet bani lembaga tengku tereng letak nyaut sadar Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Siap tak puan? Mbok elang boleh. Oh merobu. Takasana ku emek sang ku tak nyaman ki mun merobu. Nek aku lagi tak nyamba sekali mulai gila ki buru dari propo nek kakak entong. Sabar ki. Temani saya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi hadi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam para tantretan sebeten kaul amul jaaki saya terakhir ki cocok ini kembian saya terakhir Pak Bu saya mulai gila gue yakin pun elang nih ya gue yakin pun elang karena gila ki setong pi saya pertama tanya ki pun elang kepi pun ngak lengan tanya ke setong na tak tahu tanya ki tikel pun si penting si gelak si pertama aja kelopai doa aki nak poton nah egi sateros epon si pesanatan kau serang para ajunan seteja untuk asatid wal ustadzah torjukan para masyayikh satu lembaga kak dintoh akan juga menjadi manfaat tor manfaat teh ketika dua aspek
dalam satu lembaga kak dito terpenuhi setong engki kak dito administratif secara administrasi engki lengkap stakeholdernya, yang kedua bedeh lakar anten ke angkui nocuh unjuk rasa dek ke al. Makanya para masyayikh, para ustadzah cek kelopain hubungan vertikal dan horizontal kak dito benar-benar digalakkan. Bebe administrasi patepak, pengajaran patepak, pendidikan juga patepak, tapi hubungan anak dek ke guru juga nyampungaki ke Allah nikah kotuh. Oke, mana bimangken bagian para masyayikh apon tak sempat napai nak foto minimal kak dinto naben malam ya Allah teresantre ya Allah. Teti anak si solehah ya Allah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Manabi pon setuju. Napa boleh pas tiga komponen kak dito sama-sama bersinergi. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah kak dito fa abawahu kak dito adalah aspeknya adalah pendidikan formal, pendidikan informal dan juga pendidikan non formal, informal, formal, non formal. Formal kini kah lembaga pendidikan, informal neng ecompo, non formal lembaga masyarakat sama-sama bersinergi. Insya Allah kak dito orang lambek kak dito sama-sama saling membenahi pak. Neng sekolahan ya patepak ketika adintoh neng compo na ketika adintoh depak ke masyarakat sanau sapotra na pasera patepak pak cong tak oleh. Walaupun pada masa itu tidak ada halal dan haram pak, tapi benar-benar bersinergi. Ada RTL cepon remangken rencana tindak lanjut. Mun neng sekolah ya ajarin Allahumma barik lana, depak ke Roma Allahumma barik lana, nanang ke pakun Allahumma barik lana, insya Allah kak dit. Karena mangken kadang banyak si tak pate kasukan negur ampun. Engki na bengki. Beda anak atengka si tak bagus etina mata apa tepak tak nero andi anak. Engki na bengki. Nanang ke setong nah engki cukan oh tak balik ke di lembaga pendidikan ia ajarin ilmu, di lembaga pendidikan ia ajarin bismillah lain sebagainya, depak ke sekolahan depak ke compon apaan beneman cetak ngajarin siapa sekali tak ngontrol sama sekali ia ajari apa nak. Bahkan kadang banyak wali kak dintoh mementahkan yang lembaga pendidikan. Contoh mau nak kanak TK, nak kanak usia MI kak dito, kadang oleh na ilmu mak le manfaat berdepak kapan berkaman kadang. Contoh apa ni kalau pai macam doa pai ngak kadang bi nak potona. Keng dari bebelah ring sepo kadang apa ngerasa jago. Pak, can ustad pak mau ngakan doa pak. Mak bentak doa pak lepan ki ngeles engkau macam lemat teh malah nengkok ben kita tau kabujeng kok lengakan le ni kering tua pak engki na engki coba masuk ke pikir na anak oh berarti macam lemat teh cetong bektoh apaan po sangka anan esoro melerokok padahal anan bedebu di nikah. Nyaman Rohman man ngantang tuka pon ngagak atau le bedahanan bedetian ben mata nyaut nak bongkok nyaut pak mulai gelak mata keding kok nyaut lemat teh saya rasa salah maafil aba fil abna napa saya taman bi reng seponggi kini kah taman kena poton makanya uswah hasanah fil bait penting. Muncet salah teka apa ngako cek salah nak seporan anak engkau tak doa ki buru kelopain pas ajarin nak potona ya ayo nak doa bareng Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar tapi engkau laule telo ompaan nak kok ya ajarin ki lambe mulai kelopain depak oleh telo ompaan bismillahi awwaluhu ada saya tahu iya latinna bismillahi awwaluhu
wa akhiruhu ki ngak kenik beberna bedewali kak ditu ngajarin sesadek nak foto nah ketika yes cross check anak apal perak kan nak ben apal doa nak si tugasin beri apal wudu pak kado pas meranyeng Bismillahirrahmanirrahim ayo doa mau makan Bismillah bubuk orangnya Allahumma jannibna syaiton kan boh nak siapa sih ngajarin jadi nak apa kan boh jadi benih doa ngakan nak jadi ya doa makanin emaan Allahumma jannibna syaiton kan butuh tak butuh kenapa sabar kalau sering mengungkapkan di mana-mana beri malam ngocak nengi sampang guru jetnya benyan ki banyak sikoros anapa urusan kebagusan kak dintoh jet milik wali urusan kecubaan milik kiai ben ustad yang gini bagi coba ikat tuh beda tauladan beda pemenobatan siswa tauladan coba saya sebut pasirah ngereng tuan nah mun akhlak kebagus si adidik ke sakung silak mancela asatid wal ustadz benare bo ada tak ekenyain sekali bila potrana ajunan lebat ning yaden tetangkeun pas ngangkui sopan santun ngolok salam sambil nunduk assalamualaikum tetangkeun ngocak ya Allah celepa ate ya an sapa bila ongko ke panggung kemudian pidato na bagus mari kita ya Allah senengan di anak arwaya an sapa masjid temu kemudian berkumandang Allahu akbar aduh celepah anan sapa si aden coba tak beli ke pas bedaan an lebat compon pian ha sapa guru narwa sekolah di mah bener mek pasiorin bah nyam ngeronyam halo ai anan sa arwah guru di marwah asokola di marwah engki napa engki mangkan apa sabar neng temurna kula saben pernah beri contoh bahwa reng sepo kak di TV guru kiai kak dinto anten montivina aglejer saya salah anten lir para terang asok neki anten aja jeta ejab tengkiin bakuna gelejer anten saya salah engki apa engki coba TV na terang kalau pai anten sebeda TV cuk la Samsung pun cuk bagus gambar ku Samsung bahasa iki ngain bucuk la LG pun gini kah Samsung LG gini kereng tua anten guru asatid wal ustadz urusan becuban cet urusan asatid wal ustadz maah syekhina ben ekiyaina urusan kusbekus bagian nikah sinis memanis ketika naik ke panggung aduh saya masuk ke epan beneman hadirin si MC ngantang memanis telah tiba pada acara yang kita nantikan bersama sinopsis tauladan yang sungguh sangat luar biasa malam ini dengan saksikan sang raja malam sang rembulan dan disaksikan bintang gemintang yang bertaburan di angkasa dan disaksikan beratus-ratus bahkan beribu-ribu sudut mata pada malam hari ini telah tiba pada sinopsis tauladan yang sungguh sangat bergengsi. Siapakah dia? Sebutnya mana? Dia adalah Muhammad Ilzam Mubarak, putra dari Bapak Muhammad Soleh bersama istri tercintanya Siti Aisyah. Dapat ke panggung si Pak pakai masuk ke duduk emak pengumuman bengki maksud ge mejo ke endrawa se peras keringat banting tulang kun ngabes nerok perak bener isro sombongan macocong sombongan pole isro majar kita pesepo ya Allah si afutu yes mayes senenge panggung
tes nerestes dauna pereng tes mapan tes ambu jak terasaki Allahumma salli ala Muhammad beengki mae panggil can engki maksud keruah tak ada nengeman kak di man tempat. Inilah dia hasil didikan asatiz wal ustazah yang tiap hari tiap malam peres keringat banting tulang demi ada didik yang tercintanya walaupun dia bukan anak rahimnya. Sia selamat nah tade aduh kula ngajar RA Pak, kula ngajar TK. Alhamdulillah li wali manabi iblut to kak ditoy barengi sadar. Kak dito beda TK nah. Beda. Eka mah guru RA. Guru TK beda. Ustazah? Halo. Iya mun halo mun sumenep hai. Halo. Repenare beda ring-guring. Hah? Wah nunduk lah. Ada berarti mun nunduk. Mana bitan gule campur Pak benare beda poi wali. Kadang ngibu pau boncengi lekebo ke kantor kak isa pon mes melemes bagian usta emaan guru sibinian kak dinto anu namung anu ro cege pau ben kedungdung longki lakuna dateng pole kurkit bila pon imtihan temu dateng bati sia naon ning kantor nih kau lena sombengan tibik mon gelak dari singgungan MC walaupun gaji tidak seberapa engki nyaman PNS nggak gini kan nih ke PNS kapi kan pengangguran negeri sipil itu kelepas pergi lo gue sama pada dak bajarna gitu kel pon pasam pergi Allahumma sholli ala Muhammad le nikah wa yu'tiyahum syai'a sedekah ya Pak. Engki mun tak pernah selamat tenak foto na ada mateka bodoh. Itu mila diri Kak Dito. Saya ngak Pak. Kak Dito pacimat na beabeun Pak. Arab na den kula serang para ajunan sedaja Pak sadar ajunan. Ketika ajunan ku laku atau berlaku sedu malam peleman da ajunan epon Allah atingkel nak foto dalam keadaan jahil pon apa sih Arab na ajunan Pak amal ibadah tade pas nak foto dalam keadaan putu ajunan dengan kopurnya kia potran ngolat di potran yang lem kopur inna a'malakum tu'radu ala anqabirikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairu istabsharu bi wa in kana khairu dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Kalau kau nak foto nak ajunan si berdeng itunya, papadang ilal amwad dek sesubung umur. Fa'in kana khairu manabi bagus kalau kau nak foto nak istabsyarubi seneng bunga perak ajunan dengan kopur. Anapa? Melo barokah, melo kilina kalau amal baik nak foto nak. Wa in kana khairu dalik tabali kemun anan tak pati ejab. Qalu ngocak seneng kopur pa Allahumma ya Allah. La tumithum jak pematiaki nak foto abdina ya Allah hatta tahdiyahum sehingga ajunan apa yang petunjuk da anak abdina ya Allah kama hadaitana akatiten kula mangken pon sadar olo deje mereng beureuh tak di amal ya Allah kun ngarep amal anak foto abdina ya Allah mila diri Kak Dito ngereng lenjelen sekelek doa aki hormat guruna aku ngaki guruna salameten fatihain insyaallah nak potona bisa kening rep arab dan ku lagu bila pleman da ajunan epon Allah kong langkong ku lagu bila yadkhulunal jannah bisa nyelamat taki ab amin Allahumma amin. Tikel aja macam aku lemah ambian je ber mele tibi ya bos tibi mak ambian neng boy sing ku tak berit mek tak apa saja yang kata marah ya aram Allahumma shalli ala Muhammad mangkana Pak kabungaan si paling bunga salastari Islam ben iman mukureng tua sobung pole sobung lain selain andik nak foto sesoleh ni'mal ilahi ala al-ibadi kathiratun
wa ajallahunna salahul auladi. Nikmat se agung, nikmat se rajo, nyak benyakna nikmat sebaikin kebanggaan abe sebagai reng sepo selain Islam ben iman kak dinto andi nak potoh seso bermapungan abe sebagai reng sepo bila ampun ati kanan nak foto pas nyampit nak foto nyelepen dek ke atin reng sepo cong kak dinto tak usah parengi emas reng sepo pak ken mereng debu nak foto kaulan karim debu si agung debu si lemah lembut ampon sampai reng sepo ngocak nak bila telasan tina mungkin kok tak kelambi anyar nak pokok beed dari apa nak tungan ada nak foto kina bagi cong kak dinto tak balik tade kasosaan karwetan mungkureng sepo di lempang gelina selain nak foto sepas kunyo saya melolo dek kereng sepo na naudzubillahi min dzalik cong cek ngajar arah apa ben beremah kita sebagai reng sepo engki napa engki mela dari kak dito ngereng lencelen semulen gelek kak dito ya toraki samu kebede manfaatah samu kebede barokah karena sateja ilmu orang seodik neng itunya kak dito sateja manusia kak dito celaka illal alimun kecuali orang si andi ilmu ki bakal celaka illal amilun kecuali si ka oleh ilmu kak dito elaksana aki si elaksana aki kak dito ki bakal celaka illal mukhlasun kecuali abe kak dito ada saraki ikhlas amin Allahumma amin. Sakak dintoh sama kebeda manfaatah ambu pak laku ketang betang terus kampun gini kone ibeng sambil na kula nika oleh double makin kak entoh saya ngonceng ke compok nih kuni suruh pengajian ki buru beda etilang nih kak suruh doa boleh kan lah double nih kak berembian kan ki cukup kan ki wang ki doa wang mbian tak nero ngonceng tebu negus bahak kiai itu mengatur bukan diatur cocok can Allahumma sholli ala Muhammad jarwa sing ngonceng ki ibu roh ad-dhaif kal mayyit kula ni kasaparte na reng mate wo ne polo dejo cak ane polo timur cak anje lereng mate insur ambu cet kita pakanin selawat bedegi terus koneki solawat nih ke pak kan beri maturem biar mak lebih bisa meresapi mau ngangkui bahasa Arab mencetak ngerti sekali mulai keler ngangkui matur kan degi gigi ya Allah abe parengi nyonongku gerangak nikah cereng pian doa ya Allah abe parengi anak foto ahlul Quran anak foto si ahlul Quran berarti ahlullah mun pun ahlullah ajunan ngangkui ya mahkota ku laku pak doa ya Allah abe parengi anak foto ahlul Quran kan tangka sekonek geruah nggih di mana bagian santri ya Allah engkau ngera cross check kagelok beda se hafid juz 30 can beda se juz 19 beda se un ustad na katon jas juz kun setau unta juz melon juz pukat apal nikah sajon nikah antara juz-juzan jus kun Allahumma sholli ala Muhammad kalau jat nyekep nih kak saya ngebeda santri cek surat An-Naba baca lanjutkan beda beda ustad terima apa beda aneh keselamat santri ini apa lah ngesenik ke pon
nik memori pun full. Tetapi SN memori SN file pole ada loading. Mun parlo niki tambahin pole pas keluar tulisan game over ngadat pas. Bener. Sallallahu ala Muhammad. Aku tahun lalu selesai napur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sarang saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. على ما نوال نية الحاضر الحاضرات في هذه المجلس ثم على نية الصدق والقبول وتمام كل سول ونيل كل مأمول ودفع كل بلايا ومصائب وأمراض وفتن وشرور وعلى نية ازدياد محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آبائنا ولآباء أبينا ولجدنا جدتنا وخلنا وخالاتنا ولأستاذنا ولمن يشمشنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة رضوان الله عليهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.